Maroc-Cameroun, ça va être serré. On a montré qu'aujourd'hui, on peut battre n'importe qui. Le Maroc, très bonne équipe, très sérieuse, mais on sait qui on est. On sait qui a 5 étoiles, on sait qui on est. Donc on va aller encore pour battre le Maroc. Ça va être serré, hein, ça va être facile. Ils sont à domicile, j'ai une belle équipe, beaucoup de fans, des beaux stades, des beaux terrains, mais on sait qui on est. Voilà, voilà. On va bien plaisir le poulet. Merci, la prochaine fois, merci, on va croiser le Maroc, on va les donner merci la fessée. On croise le Maroc pour la on va fessée. croiser le Maroc. On va faire ça, Twende mashujaa wa Moroko, nguvu ya moyo, damu ya simba. السلام عليكم، انا سيسيلي كنقرا في الخامس وكيعجبني بزاف المغرب، ساكنه فيها هادي دابا 8 سنين وكيعجبني بزاف المغرب حيت واحد البلد زوين وكنشكرهم على داكشي اللي داروا، داكشي اللي داروا كبير بزاف. عجبني الماتش بزاف و الي فريمون لي ليون. كي جاتك الاجواء؟ الاجواء جاتني زوينه بزاف والغوات وداكشي زوين. تنظيم واعر. انا كاميروني كيعجبني المغرب ومرحبا بالجمهور الكاميروني في هنا في المغرب. تعلمت العربيه في الراود، فين كنقرا في الراود وفي المدارس.